dap chiang ha mo ong hi kulanga Vaupi ni hi Zinglei Thawngchimnak in nan kut kanin tlai ha mangun thabor si CDF Matupi Brigade 2 Battalion 3 in Raga Pakhat Anunnak Alviam Chiram Chauza Chungtal Asimi Chiram Matupi Peng Shambun in Padokhanaka Betakte in Acho Changcho Mi CDF Matupi Brigade 2 Battalion 3 Kaisi Battalion in Raga Pakhat Chu Manisom Thuma Khandam Launak Ruang Rualopi in Anunnak Alviam Tia Chilean Defense Force Matupi Battalion 3 ni an ngay chet na chathan an chua CDF Matupi Brigade 2 Battalion 3 Kaisi Battalion in Ramleni Punsa Rian Natuan Liomi Salai Sangdar Singchu Abirkam Bantukte in Sham Uknak Asham in Bongding Le Federal Democracy Ramkom Sarko Nakding Rian Natuan Choma Liao Thongpi Kulanga Manisom Thunga Khan Adam Lau Ruang Rualopi in Anunna Alviam Salai Sangha Sinni Ramleni Pinsa Nunun Naktiang Napirni Chung CDF Matupi Brigade 2 Battalion 3 Kaisi Battalion ni Upatna kan Impek Yamtak ni Chungkhan Ha Song kan Inge Chepi Tuk Tia Chilean Defense Force Matupi Battalion 3 ni Ange Chet Nak Chathan Angnak Der Salai Joshua Vani Linhen Hartong Min Ha Bok Nak Din Cha Ni Chung Dollar Thongsha Fanakol Ko Chiminao UFC fighter Salai Joshua Van Shrinak in Myanmaram Linhen Hartong Min Ha Bok Nak Din Cha Ati in GoFundMe website in Bok Halnak Antua Linhi Chung Dollar Thongsha and Hong Kong Thai Si Salai Joshua Vani Myanmaram Linhen Hartong Min Ha Bok Nak Din Cha Ati in Thonghi Kulang Manikulen Kwazan in Fankul Sham Athok Linhi Chung Dollar Thongsha and Hong Kong in April ninga tiang pezuk in an chawhan ri lai tia thai si kanitin ni dollar thongsha kan phan khau changna in donation hi April ninga tiang kan on ri lai hi thil hi nanga pakhat chiao bom nak tal lo in kan to coding ni aselo bom tu nandi lakchung kan yelom tu tia salai joshua van ni a facebook chamhai atar lang alwan chia manikule ni kwa zonga khan member ram hun kip achang mi lihin ruang har tong mi ha cha ti in UFC fighter Salai Joshua Van ni Chilean Foundation sin sing zakhat bom na arak pek chang tia thai si Palawa kopi maitlan ruang unak infant ni akam chiram palawa kopi myuma sang mani som thumni khal jan senior na pasari shonga khan ramlak maitlan ruang unak infant ni akang kong tual chungni ni anchim RCB ngai asi ramlak maitlan ruang unak infant ni atlai chi aka anzon ho anphacha panhi long akang in ngay tu om laukar an in akang hi asi tia palawa tol chungmi pakhat ni kimo media achim akang ni in ngay tu hi ralan shel di mai chu jan swimel la poretluk an phalkho alwan chia mane kwa zonga khan mai da than ruang palawa peng ang tamawi khwa umnak in pavuk akang achim di tia thai Ram Zamhi Chulong Vokzanga Pashaliang Anthi Chiang Razam Chilkhat Voksong Anthi Ve India Mizoram Ramkul Chung Aluan Chia Zamhi Chulong Khan Africa Voksod Nakshik African Swine Fever ASF in Vokzanga Pashaliang Anthi Kong India Shambud Northeast Today Ni Alang Ter Africa Voksod Nakshik Chu Abik in Mizoram Ramkul Longtlai Pengkom le mamit pengkom chung khotel he thumleng akar ramkul chawza ni zoral in ani ven him kho nak ding betakte in azom choma liao asi chuvok zot nak ro nga chun chira jam cheu khatni anzot ni vuktom ngai song athi chang tia thai si longtlai pengkom ador mi chira jam pakhat song ni kanfok pi zot mi hi achi athangai mi asi favoi khada shina hin lein ni leithum shong ashin atu vokzot nak ronga hin athive azot nu in rola 80 lau atha di ORS kan pirna in anga ti lau ashin ni afali kan jor kan tangkalu na kasi cha kan lung arok ngai tia
channel achim Mizoram ramkul chung aliam chia thongni kulakhat matlathok in Africa vokzot nak shinrong kumfatin in vok an thilang mang thongni kulakhat hum chunga khan Mizoram ramkul chung vok thong som thong thum zali hesari an thi zot nak akarlo nak vok thong hei hi zanga somruk hiat an thongni kulan hi kum chung zong vok thong hei hi zasari songhuanga an thi zot nak akarlo nak vok thong hei kha zaruk somriat ruk an chupin thong hi kula thum kum chung vok thong kha zakhat ling an thi chan zot nak akarlo nak vok thong khat ling an thong hi kula khat kum matlathok in Mizoram ramkul chung Africa vok zot nak shik African swine fever ASF rong vok tam ngai an thi chang Zaria somkwa ru khon an sung chang tia notice today ni alak tar ni in thai si Litin ruang hartong mi hacha fanakol mi MNDA ral kap cheu khachu TNLA ni an kham kap hi kar ival nak achuak charam ko chak lei ku khain khopi ko kan ral kap MNDA shrinak in Litin ruang haratong mi hacha ti in fanan ko leo tang ral kap TNLA pol ni an rakham kap hi kar ival nak achuak pia thai si April ni khal jing swimia lam he khatla chilthuk ko khain khopi MNDA ral kap ni linhin ruang haratong mi pin ha bomnak ding cha ti in panan kol choma leo TNLA ral kapol ni an rakham ha cha company kar ival nak chuak TNLA ral kap cheu khat ni fiam pan tuar tia amu tu na tol chumi cheu khat ni Sevester News anchim TNLA ral kapol ni fan akho choma mi MNDA ral kapol chu ika hin fan kul anga lo anti na cha BL nak chuak company kar ival nak yang achuak TNLA ral kapol li palik pol hi an fak ngai MNDA ral kapol ni methal huang in an tuk na cha TNLA palik pan hi chu an lu akwai company in thazang an chap moto in khopi an helin kautia amu tu na tol chumi cheu khat ni chun an chim alwan chia thazonga khan ko khain khopi ummi ka chingral ka khia pe thlai nak zung ummi chombaw ngai tu khia ral ka na chu Chang ral kap GNLA pol ni thazang tam ngai in an lu no na an thol na khia ral kap chungtal cheu khat le tol chumi pasha song chu GNLA ral kap pol ni an kut an thak na dia thai si maram linhin ruang hartong ni maram American Krifa Puni Chankau Lakcha Sizum Sak in Kabul na Antua Lai Myanmar Ram Linhin Ruang Haratong ni Anum nak maram chung America ni Dr. Nasli Thamsang Anital na Krifa Samaritan Pars Pu an khan Operation to nak ikhan panhi atal mi Chankau Lakcha Sizum an sakyak lai tia Billy Graham afapa Franklin Graham ni manisom thum ni khat ama Facebook chamhai atial member ram linhin afana maram chung chankau lakcha sizung pakhat an saklai operation to na khan panhi emergency khan resort na khan sipir na khan le chemistry khan pakhat song lai American ram in Dr. Nurse Thamsa le Bibom Santul Hatal in Andilak Minung Soviet in Zale Somtum Shong Anital Nak Samaritan Prospuchu Alak in Memoram Bombing in Andak Swakchang Sizung Handing Ni Theory Pole Zoral in Hancoding Ni Polzong Vanlong in Kankotan Rinha Lai Tia Billy Graham Fapa Flaming Graham Ni Atarlang Chim to Franklin Graham Train ni Krifa Samaritan Paspu hi Myanmar Ram Nepin ha he Kumsom Tum Shong Lianarak 20 Chang ni Zong and si Samaritan Paspu ni hin Lim Hin Ruang Haratong Min Ha Pau Chu Liak Nak Le Party Khaidan Nak Umlau in Andi Lak in An Bom Chan Ha Lai Tia Thai si Myanmar Ram Lim Hin Ruang Hartong Mi Ha Bonding in India Ral Ka Tilong Panhi Chu Yangon Kopi Aphan Adang tilong pathum zong aphan chaplai Limhin ruang haratong ni memorami bom chanding in India ramral ka tilong panhi chu minung hoi chu zon ro na he
bopnak theory pol ton songa shong aritmi an rakpur I yanggong khopi an phanchang adang tilong pathum zong bopnak pirding in akal liao asi tia India embassy ni athan mani somthum ni khazat a INS Sapura le INS Savitri India ralka tilong pathi chu minung hoi chung zonru anak he bopnak theory pol ton somthum pakhat aritmi le kan hai ko aritmi an khur I yanggong khopi an phanchang Lithin ruang I haratong mi ha anung nak maram chung a khozap ding in timlap nak an ngai liao asi chupin a karmuk Uriel LCU 52 ral kaptilong pathum zong minung hoi chung zonro na he bobnak theory pol metric ton zanga ling arit ni anpor I yanggong khopi pan in ankal choma liao asi tia India embassy ni alangtar April ni khazong a bomchatnak theory pol tumhai na ni photo India Air Force in Karakai ni C-130 Vanlong chu Mandalay Vanlong Bol a atum I bomchatnak rinton sham a thok tia thonglang nak shampi cheu khat ni anchim pen a SCC ni shamman an ka I paka pharal ka panhi siang cha chim pakhat le kum hei thum hak chati in minung palli nunna aliam magwe ram chan pau pen a kap hi karu ka dau na lo na in SS Ural Kap ni tim chamam te in shamman an ka I ka dau na an to ruang a paka pharal ka panhi siang cha chim pakhat le kum hei thum hak cha pakhati in an di lak fon minung palli an nunna aliam kong Paupeng Nipiral ka paka pa in dromba may tu pakhat ni April ni khat a achim manisom tum ni khat chung senior lam pati da som ni thuk a Paupeng shambun ka pasa kulali in esesiral ka pol ni kapni ka daw nga law na in kalang kwa a som le khat sham ngan an ka I tum hay tum hak chia ni pakhat anun nga aliam tia thai si subantuk chiam in manisom tum zonga khan Paupeng shambun ka pasa kulali in esesiral ka polni kapni ka daw nga law na in sniper in anpil na I Paupeng pa ka pharal ka panhi le siang cha chim pakhati in andi lakfon minung pathum anun na aliam tia Paupeng nipiral ka pa ka pha in tomba mai tu pakhati chun achim chupin a sagai ram than budaling peng chung a esesiral kap ni thazang tam ngai in ralam sial I Kwal chumin ha chu ahim nak hongkol in anzam ha tia thai si Linhin ruang a nun nak liam mi thong hi zathum kul kwa an phan I minung noiret liang hliam an tuar sagai peng a chungthlik zot nak ni atlun ha alwan chia mani koleni ria chun a achang mi Myanmar ram linhin ruang a nun nak liam mi minung thong hi zathum som kwa nga an phan chang I minung noiret le chirang lo ni hliam han tuar tia NUG Chawza Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management ni April ni khat a anthan linhin ruang a hliamatur mi ha hi minung noeria singa thongsom ruk thongpi zanga somnga nga an si I zoral in bomchan an her sagai mandale lampi le thaidon arok ruang a theory porkho asipi lo I fiel le thildang manzong akai di SSUral kap ni tilong le thilphurnak moto ball an phi kham ha I theory an porkho lo ruang a identity role a hel hi a si tia NUG ni an lang ter tupin a mandale le sagai ram than chung peng cheu khata chun limhen a fa tuk ruang a leitang in ti chuak ti khor ti an reu ti amui chi a thleng din ti a har ngai I sagai peng a din ti thiang a ti lo cha a chungthlik zot nak ni a thlun nga tia thai si sagai ram than le baguram than a chanchoren ton a ti mi tha Ibom chantu popol chu esesiral kap uknak tang a ummi rentuan tu popol ni kalnak nol an pek du na lo cha a hartong mi na ni bobnak an pu khaulo linhin nu a mandalay ram than chung pen cheu khat a esesiral kap ni shriaman an ka ruang a Ibom chantu popol chu thinphang le lungre thai ngai in anum na tia thai si Long kopi market kong a inakang I minung pathum anin na aliam Sharam ko thang lai pinong kopi market kong a April ni khazing a umnak impakhat akang I minung pathum anin na aliam kong tol chumin ni anchim pinong kopi number pakhat sang a kung ki thil puan zornak tor akang I
nu pahnih le pa pakhat ti in an dilak fawn minung pathum an nunnak an liam tia theih si zinglei swimia lam pakhat le somi sari tluk a mai kak ngak a thok i zing swimia lam pahnih reng lo hnu a mai an phal kho than tia pilong khopi mai khat hu ni an lak te Mia ule cha phupeng a SCC ni boman thak I twal chungi pathum anun nak aliam minung pasawi hliaman twal member ram honlai a living ruang I twal chungi haran ton choma leo a SCC ral kap ni rakhai rampur mia ule cha phupeng chung a banlong in boman thak I shaman in ka dok na an to ruang a kungki pakhatal in twal chungi pathum anun nak aliam I minung pasawi ni hliamhan twal tia Kadaw na thonglak na shampi ni anchim mani somthum ni khal za swimia lam pariashong a SSRL kap ni chunglei in mia upeng hunlai markas sang a cluster bomb lungkhat an thak I uang chozang kunsom rupal ruk anin nak aliam tia thai si chubantuk chiang in mani somthum ni khal jing swimia lam papua tuk a chau phiu peng jin changkho a SSRL kap ni tilong chung in shangwan an ka I Kungki pakhatal in tol chungi panhi annak aliam chupin a kungki panhi tal in tol chungi pasari ni hliam hafak ngai in antuar tia kadaw na thonglak nak shampi ni chun anchim Mandalay Kopi Skywilla Condo a ummi HSCIC Private High School a ramdang mi siang chachim minung panga antlaw Lenhin ruang a inchimnak in Mandalay Skywilla Condo a ummi HSCIC Private High School in ramdang mi siang chachim nu he pa he andi lak fon minung panga antlaw kong Private High School ni April nikhat a anchim alwan chia manikulani ria chun I fa ngai mi lenhin na ruang a khan Mandalay Skywilla a ummi HSCIC Private High School a ramdang mi siang chachim minung panga chu pitlai kho an sipi lo Skywilla Condo ni achimpi na I anita pia thai si HSCIS ramdang mi siang chachim nu he pa he andi lak fon minung panga hi Skywilla Condo ni achimpi na anitap nak swimia lam somsari leng chung araw changna in angkong lam thai kho mi zai man a lo an panga ning hin HSCIS Private High School a rentuan mi an sin ha tia Private High School in nolngai tu ni an chim Mandalay Skywilla Condo in atlaw mi ramdang mi siam chachim ha chu Skywilla in khan dale pathum di a ummi South Africa rammi Cowen in khan zale pakwa di a ummi South Africa rammi Pelontry in khan zaruk panhi di a ummi Philippines rammi Bahrain in khan zakwa paruk di a ummi Russia rammi Mikele in khan zakwa paria di a ummi South Africa rammi Oliver na an si tia an langter Mandalay Skywilla a hin teluk rammi mibom chantu phupol le maithat phupol fan in sanchwana krian pezul an kalpi tia thai Single peng lapan nga ko a SCC ni boman thak I kuchung a makeup nga kachuak Mandalay ramthan single peng lapan nga ko a SCC ral kap ni mani somthum ni khaza nei sanga khan ral tuknak vanlong in boman thak I kuchung akang cha a tua chungmin ha chu ahimna kunkol in azam na tia thai si zalai swimia la baluk tuk a SCC ral kap ni lapan nga ko a vanlong in boman thak I kuchung a makeup na kachuak unnak lem ni le hliam ha to mi kong a thong fiang kan thai khori lo lenhin ruang a to chung mi lungra thai ngai in kan ingleo a SSRL kap ni kan khua a bomalak thak tia to chung mi chiu khat ni Rusing kan Thawngchimnak chu ma bial in kan doctor ri lai lungmali post tha sang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to apyak chauding in kan in som ha